Welcome back to the NMI Toyota Noordside Rugby Festival. I must say it's a beautiful day out in Stellenbosch. We're at the Makotter Fields here at Paul Roos High School, and this has truly been some spectacular rugby on display. Up next, we have High School Durbanville versus Monument Hoërskool all the way from Krugersdorp. This is going to be exhilarating rugby. Both schools renowned for their running rugby. Also in the coach's box of Monument High School, we got former Titan Springbok prop, Dr. Yanni Duplessis, sharing his knowledge with the boys. But this is truly unbelievable scenes. Seeing scouts, seeing agents, seeing parents, and the crowds are also packed in here at the Makotter Stadium. I'm Rudy Page, former Springbok, and with me, I've got Eugene, ready for today. Well, I've been ready from the minute I rocked up here at 8:30 and just looking at the games that's gone on. I mean, it's just been brilliant stuff. You spoke about the players, and there we see the team sheet of Durbanville. I mean, you also mentioned about the scouts, and I sort of walked around, and they are sitting up aplenty. I mean, they are taking notes from what's on offer. What we are seeing here, Rudy Page, is unbelievable. How the skill levels have improved, the pace of play, the continuity, the game awareness. I mean, these youngsters have got it all, and what a platform to play on it. And great to have the Noordside NMI Toyota tournament here in Stellenbosch, here at this glorious school here at Paul Roos. So also a reminder, as we see the Monument High School team sheet there, the likes of Vincent Roberts, fantastic young player, someone we should definitely look out for in the future. He's a brilliant 8-man, representing a proud rugby school with a lot of heritage. Old boys like Birger Oerendal, the likes of Willem Alberts, all represented Monument High. It's gonna be an exciting match. The wind, as we see on our screens, blowing from right to left, it's definitely picked up along the day. And will it have a factor in this match? That is the question. And it's how the teams play, and I just think you brought it with you from wherever you've been, Rudy Page. But I think the way Bull and Landbo certainly played, they certainly used the wind very, very well, especially when they were playing into the wind. You saw how the kicking game of Jaden Brits was good. He sort of hung the kick up in the air, and then in the second half he used it to find great territory, and that is what I'm looking for here in this game. How, as you rightly said, how the teams are going to use it to benefit them, where the game's going to be played. And what we've also seen, Rudy Page, is how these men, they're not shying away from running from their own 22, getting up that way with good pace, good continuity, good phases, as well as good patience. Just seeing everybody in the crowd sitting in the shade. It's been a scorching day here in the Boland region, but the interesting factors for me will be what the wind will have an effect on this game. The team from north, from Gauteng, will they be accustomed to playing in wind? And will the underdogs, in my view, Durbanville, use this wind to their effect? It should be an interesting rugby game. So far the schools from the south have dominated in the results so far here in this tournament. And yeah, the wind will play a factor. Will the heat play a factor as well? We saw in the back end of the game just before that, yeah, fatigue does kick in. It's only the start of the rugby season. Not sure how the prep has gone, but these men certainly look fit and ready to go as well. There you can see it. What a beautiful sight. Not a cloud in sight. Mountains all around, and the people are looking for the best advantage point to find themselves looking at this game or watching this game from. The shade in the grandstand, that is running out. You can just see the coaching staff of Durbanville coming across the field. That is correct, Deed. That is Jacobi Adriaanse, former Vodacom Bulls and Emirates Lions tight head prop in the coaching staff of Durbanville. So they are locked and loaded with experience, and should be an interesting contest with having two tight head props in the coaching staffs of the respective teams. Hopefully it won't just be scrums out here today. The weather permitting and the rugby we've seen today will surely make sure that there is some rugby on display. There will be tries scored, but here we see the two teams lining up, getting ready to go to represent proudly their schools, and someone will walk away today with the bragging rights.
Durbanville High School that will be playing in the striped jerseys, blue and yellow, I believe. And we'll have the Monument High School, also known as the Witbulle, in the white jerseys. Definitely an interesting matchup here. Just a reminder for the audience that there will be a Stadio Player of the Day announced at the end of play today after the last game. And also we'll have our NMI Toyota Man of the Match. So let's look out for the talented players on display in the 4th game of the NMI Toyota North-South Festival. Ja, Rudy Pates. Dis die Mark Otter wat gasie speel vir die kragmeting. Durbanville. Hulle het so 'n week of wat deelgeneem aan die Westelike Provinsie Skole Rugby Dag daar op die Dani Craven Stadion. En sal beslis van hierdie geleentheid gebruik maak om vir hulle ondersteuners te wys wat hulle kan doen en hoe dik en sterk hulle staal is. Dis nou Hoërskool Durbanville, al die pad daar van die noordelike voorstede in die Kaap. Ek dink die Stellenbosch area is geseënd om hierdie jaar die Noordsuid, die NMI Toyota Noordsuid toernooi te kan huisves. Rudy? Virgil, while we wait for the boys to run out on this beautiful field, this stadium always brings back such good memories for myself as I played my Craven Week here back in 2007. So special memories at this field, and what a spectacle, what a view, what a tournament we've got here. Players that can showcase their talent, get the opportunity to further their rugby after high school, and I'm for that. And hopefully the guys will be brave out there. I'm definitely interested in seeing Roberts up against Fremantle. The battle of the 8 men. Who will be the dominant guy today, getting the team over the advantage line? Then we also have a Monument in the 9 jumper. Ivan Bernardi up against Lorenzo Bonegri. So for me the scrum half battle is always interesting, especially with this wind. Who will kick better? Whose passing will be more crisp than the other one? And who will put their team in the best situation to pull off this victory? Rudy Pates, jy het al op groot paviljoene, groot platforms gespeel. Die wind so 'n bietjie kan dalk 'n probleem wees. Ons praat van die neges. Wat sal hulle strategie wees om hierdie wedstryd te benader? Wedstrydplan, takties. Belangrik gaan die skoppe wees. Ek dink is 'n groot een vir hierdie jong manne. The biggest point of difference, Virgil, is probably the way you kick the ball in these conditions. Not trying to get distance on it. Just leave it up in the air, especially if you're playing with the wind. Don't want to overkick it. You just want to leave it in the air and let the wind do its thing. And then the team probably playing against the wind will probably go with a more hand in ball in hand approach. I think that is the way in finding spaces with the ball on the ground instead of kicking the ball in the air. But the team from Durbanville should be more accustomed to this wind as the team from all the way from Gauteng. Ja, Rudy sal so hoop, maar as weet wat se groot naam is Hoërskool Monument in skole rugby in Suid-Afrika. Vir my belangrik gaan wees is dat die span wat die vaste fasette gaan oor as dit kom by skramtyd, daardie voorrye van Durbanville, Elie Petru, Johan Smith, Roan van Wyk, teenoor Hoërskool Monument se Dexter Chiangwa, Daniel Smith, Tian Benneke. My gaan wees hoe honger gaan hierdie agtal wees van beide spanne indien hulle 'n positiewe resultaat uit hierdie kragmeting het kry. Alles om voor te speel. Geleentheid soos wat jy vroeër genoem het, Rudy, om jou talente tentoon te stel. En hopelik, dis 'n groot een, val hierdie jong manne nie na die stryk van die druk nie, maar dat hulle speel hulle natuurlike spel en implementeer dit wat hulle afrigters
vir hulle aangesê het om te doen. Dis belangrik. When it comes to tournaments like these, Virgil, I always want to see the individual showcasing the talent. You obviously understand that there is certain structures that the coaches are implementing, but it should never be at the cost of the individual and the brilliance, especially of a schoolboy. So hopefully they aren't overcoached. Hopefully there's room for expressing your talent, expressing yourself. And looking at this pitch and looking at the day, they can't complain. They've got ideal conditions. Ball is nice and dry. The temperature has dropped just slightly now looking at the 2:30 game. But just an absolute spectacle. Rugby all around us. Ja, dit is 'n absoluut spektakel. En as die span van Krugersdorp wat hulle verskyning op die veld maak. Die Witbulle Monument. Jy het genoem van hierdie span van Hoërskool Monument. Hulle kan 'n krag wees vandag. En Hoërskool Durbanville wat hulle verskyning maak hier op die Mark Otter Paul Roos Gimnasium. Gasheer vir die 2025 weergawe van die NMI Toyota toernooi, die Noord-Suid toernooi, en dit vind plaas hier in Stellenbosch, een van die mooi gebiede in die Weskaap en in die land selfs, Rudy. Definitely one of the prettiest towns in South Africa by a country mile. The only one, Virgil, I would say that comes close is Heidelberg in the Western Cape. That's a beautiful town that I'm from. That's the only one that can compete with Stellenbosch. Ja, hy is 'n bietjie biased daar so, Rudy Page. Maar nietemin, ons is minute, sekondes weg van hierdie afskop af. Skeiedsregter wat die aanduiding gee dat spel kan begin, is Karel Albertus, wat omhoog hang. En daar is het Monument uitstekend gedoen. Vat hulle die bal in kontak en is dit Bernardi van die Viljoen wat gemaklik die bal op die voet sit. Spring van die bal binne en wen Fairveld vir Hoërskool Monument. Fantastic start there by the Monument High School. That's how you want to use this win to your effect. You want to make sure that you find grass. But an excellent kick. And a brilliant start from Monument. Vaardighede van Johan Smit getoets word. Geplan die lyn staan deur Dean Hartman. Dean Hartman, maar die skeiedsregter wat aandui daar's 'n hantering terwyl hy gekompeteer het vir daardie bal, maar Monument wat tydelik hulle planne bekend maak. Hulle gaan kompeteer in die lyn staan en soveel as moontlik druk uitoefen op Durbanville. The team from Krugersdorp. We just have a look at this line out again. Ah, there we go. Just a slight knock-on from the big man Hartman. Would have loved to see that stride. Looks like a lanky fella that can run. Eerste skram van hierdie kragmeting. En dis waar jy wil domineer, dis waar jy jou opponente wil boelie. Kyk of jy kan met daardie inslaan, die oorhand kry. En die tydsberekening net nie daar in die vryskop vir Durbanville en daar trek Brogneri. Sit hy die bal op die voet en nou jag hy die spring van die bal. Uitstekende werk verrig daardeur van Loggenberg. Kom hy weg. Eindelijk plat getrek daardeur Hoërskool Durbanville. Bernardi wat sy skakelmaat vind en onder hom is dit die linkervleuel. Shaw sluit hy om in 'n teenloopie te kom. Vind hy aansluiting deur Hes wat hard kontak gemaak word aan die middelveld. Brogneri wat sy opsies opsom. By die agterdeur uit is dit die voorspelers en 'n sterk loopie daar deur Ethan Swarts. Dis 'n Brogneri wat weer soek en kry. Eli Pedro, 'n paar groot reuse tree, weer hy vorentoe, Brogneri, Shaw. En dan is dit Durbanville wat die bal lig gee. Fop aangee deur die 13 senter Rademeier. En nou sit Brogneri wat uit ondersteuning uit gehardloop het. En die strafskop. Ja, hy moet daar die bal los as hy laag wat plaasgevind het. That will be the challenge for Durbanville today, especially first half, playing against this wind. You don't want to overplay your half, but you also don't want to put the ball in the air.
it's probably very important for everybody close to the ball carrier, their reaction speed to the breakdown, not allowing this Monument team to get their hands onto the ball. But that was a brilliant turnover and their first entry into the 22 of this Durbanville Hoërskool side. Ja, Monument met die wind agter hulle rug. Hierdie keer tot op hierdie tydstip bestuur hulle wedstryd uitstekend. Daniel Smith, onsuksesvol is die bal wat losspat daar sit. Durbanville wat moet vinnig regmaak. Brockneri, hy het baie bal besit in hierdie openings 3 minute gehad. En onder groot druk is dit Kyle Albertus wat wegkom uiteindelik, goed gedoen. Deur Albertus en Brockneri kry hom uit na die groot buffels aan die diskant. January heel skuins oor die veld beweeg. Die Durbanville span seker maak hulle is aggressief en dinamies in 'n hardloopbeweging. Na die verdedigingslinie te toets Albertus. So 'n woer skoppie, spring die bal. Onder hom is dit die heel agter Van der Walt. Gee die bal uit en word daar gebokspring deur Bernardi. Dis Bernardi wat in besit betrap word. Hulle hersirkuleer die bal uitstekend. Roan Genis kry die aangee weg. Dis Bernardi is al weggerol. Nee. Dis waarvoor hulle gestraf was. Brilliant carry from Vincent Roberts, dominating the first tackler, and yet another opportunity for this Monument High School team. The lineouts obviously dropping them early in this game so far, Virgil. Maybe just going with an easier option. As we see the kick. Oh, too long. That's an unforced error. Dr. Yanni Duplessis will not be happy about that one. Ja. Dit is 'n ongedwonge fout en ons praat van hierdie wind wat 'n invloed het as dit kom by lynstaandtyd. Die hakker se vaardighede onder groot druk geplaas of omtrent getoets. So ook die springers en die manne wat die springers oplig. Maar nietemin, skram hier vir Durbanville, Hoërskool Durbanville. Vorige een kon hulle nie aan die gang kom en was dit 'n vryskop toegeken aan 'n Hoërskool Monument. Brockneri, hierdie keer is hy stabiel, hy kry met Albertus. En dan die omhardloop, is dit Albertus wat hier die gaping kom. Baie goed gedoen, ondersteuninge aan die linkerkant gehad. Nou moet hulle daar die bal vinnig kry. Dis goeie tempo. En weer eens agter by die deur uit, maar het die vordering gemaak, die aggressiewe duikwerk. Daar die Monumente afgeneem deur Roberts. Rudy Paits het melding gemaak van hierdie man wat 'n kopseer kan wees en die strafskop afgedwing. Dian Beneke wat so bietjie spoed optel. Hou hom goed op, Bernardi. Nou gee hulle die bal lig, dis Monumente waar hulle gevaarlik is. Ingesny van 'n Westhuizen. En die doellyn wat roep. En is Roan Genis wat in styl antwoord. En die eerste 5 punte aanteken van hierdie kragmeting. What a try from Monument High School. Brilliant skill execution from this team from Krugersdorp. Just throwing and passing, and Roan Genis over in the corner for a brilliant try. Here we have another look at it. They go out the back, just brilliant passes all in front of the players. This was the try set up there. And then the big winger just bounces over the try line. Roan Genis with the first score and the first points of this game. Monument would be happy. Coach Dr. Yanni Duplessis would be ecstatic with that start, as they've had done all the play early in this game. Ja, dis Hoërskool Monument wat die basiese vaardighede doen. Verspreiding was baie goed. En dan die tref van die bal. Verseker Anthony Viljoen wat seker maak hy voeg 2 punte by. En hierdie Monument, jy kan hulle nie tyd en spasie gee nie. Just another look at the try here. Just squaring nice and easy. The 7 flanker there, Van der Westhuizen doing excellent work, drawing 2 players.
And Genis has got the speed and the power. And over the young man goes. Lekker Monas, lekker. Dis wat hulle ondersteuners wil sien. Sit die bal deur die hande, hulle die bal die werk doen. Pragtig afgerond. Sit Kyle Albertus. Speel weer aan die gang kry. Monument wat hom nie kan beheer, die slordig afgeneem. Durbanville, Brockneri. Sit hier die voorspelers van Durbanville, Petro wat net nie oor die voordeel kan kom nie. So 'n bietjie miskommunikasie tussen die skakelpaar, is dit Shaw wat reg maak. Rinio Olkes liewer agter by die deur uit Albertus, hardloop hulle hier diep in hulle eie halfgebied en onder groot druk. Waar die speler in besit betrap. January, so die bal wat losspat, daar gaan die 3 drukker Genis. Loop hom vas in 'n klipbare skouer van Durbanville en weggebas deur Bernardi binne buite. Uiteindelik grond toe. Stadige bal besit, Nkube. Sy lyfskrim skakel hou. Frederik Boot is goed gedoen. Maar die bal in die kontaksituasie in te vat. En Monument wat seker maak hulle domineer daar die kontaksituasie. Nie in daardie geval nie. Ethan Swarts met aggressiewe tydwerk. En hulle forceer die strafskop af en dis wat Durbanville uitstekend gedoen het. What a timely turnover there from the school, from the northern suburbs of Cape Town. As they've been under the pump, Monument is coming around the corner with it, big forwards, carrying it nice and strong. But that will be the challenge, especially in the first half. How much and for how long can they keep this Monument side out and not let the scoreboard rack up too many points? Because it will be easier playing with the wind in the second half. Smit besluit om voor te gaan, Brockneri. Albertus, iemand sal moet reguit maak vir hierdie span van Durbanville en net wat ek het noem gebeur het. As die stewel wat spat die fop aangee, as Olkes wat net sy lyn oorgehardloop wat maar reggemaak. Deur Tylo is Olkers die kantlyn wat wen. Maar dit is stukke beter van 'n oorskool Durbanville. Finally, we get to see what the Durbanville High School has got to offer. It looks like we got some spicy backline players here. This guy was so fast, he ran out of his own boots. Absolutely brilliant. Just the last pass not going to hand. Ja, dit was Lawrence Rademeier. Uiteindelik is dit 'n oorskool Monument wat die bal beheer onder groot druk. Dexter Siangwa. Skrimskakelposisie en met dit is dit 'n 7 flank wat wegpars van der Westhuizen. Oorskool Monument wat die bal net nie so mooi beskerm nie. En 'n paar keer besit afgestaan. Brockneri by die agterdeur bring hulle die groot man in spel. Kry hulle om die heupe beet, is dit Brockneri verander van die rigting en weer eens die miskommunikasie tussen hom en Albertus en uiteindelik het hulle tyd en spasie en die bal doen nie werk. Kry hulle hom by die punt, is dit January vir die aansluiting. Shaw, dis Shaw! Oh, pragtig Shaw! Met 'n hele aantal Monumentspelers rondom hom, as hy die man vlamskerp en rond hy 'n welverdiende 3 vir die span van Oorskool Durbanville af. What a brilliant try from the Durbanville High School team. Wow! Shaw pulling down his ears, going high knees down the touchline. Brilliant step of his left foot. But look, just evident again, there was some fantastic feet in this build-up. Just boom, boom, waxing, then keeping the ball alive. And then a fantastic drawn pass in the speedster, taking it home. Shaw saying no. I will not go down, and that's a brilliant score. They've actually had nothing going for them in this first half. And that will be a timely momentum swing into the favor of the Durbanville High School side. Ja, die desperate verdediging daar deur die Oorskool Monument speler, maar ongelukkig was dit Shaw wat net gedetermineerd was. Hy het vir hom sê afgesê, niemand keer vandag vir my nie. En Albertus wat in die bek van die wind afskop.
Maar dis 'n Hoërskool Durban wil iets om oor te skree, iets om oor te juig. You just see the try here again. Just a simple draw and pass. And there Shaw goes. Still had 2 men to beat. All the work to do. Shrugged off the first guy and then a brilliant step. Staying on his feet. And totting it down. But I must say Taylor Hess earlier in this game showing that he's got feet to burn. With a scrum cap reminding me of a Colby and a Kurtley Arends. Ja, Viljoen. Hierdie bal 10 meter getrek. Skeiedsregter wat sê nee. En nog 'n ongedwonge fout daar deur die loskakel Anthony Viljoen, die tweede een. Sal moet klinies wees hierdie uitvoering van jou spelfasette. Ongelukkig vir Viljoen en vir Hoërskool Monument. Maar die bal nie die nodige 10 meter getrek nie. Geen natuurlik vir Hoërskool Durban wil nog 'n geleentheid om te kan terugslaan. En wie weet, miskien wys hulle klas en kyk of hulle weer hierdie verdedigingslinie kan penetreer van Hoërskool Monument. Brockneri van die rigting Albertus. Die wys en die gaan. En hom nie ondersteuning bykom wat hy aan doen. Rademeier. Sterk buite senter van 'n Hoërskool Durban wil. Hierdie voorspeler sal nou hulle stempel moet afdruk. Uitstekend gedoen, vinnige balbesit Albertus. Die vlak aangee. Daardie January. Paar keer sy naam genoem en dan die ondersteunende spelers wat net te stadig bykom. En Hoërskool Monument van daardie bal kaap. Just a common theme early on in this game is the amount of turnovers both teams have generated. Maybe the coaching staffs will just get the message on that the sporting players need to react a little bit faster to the ball. As we see, both teams got a lot of players playing towards the ball, which is an excellent skill set for any team to have. And that's a much better kick there from the flyer Viljoen. Ja, baie beter skop daar. Maar dit is soos jy sê, Rudy. Just another nice carry from Pedro there, but in he goes, first arrival. And that's a brilliant turnover from Van der Westhuizen, who early on in this game set up the try as well for Genis to go over. Dean Hartman is die teiken. Daar die lyn staan is dit Hoërskool Monument wat kyk of hulle die rolmaat beweging van Stapel kan stuur. Hy word goed verdedig. Die Hoërskool Durban wil. Die fop aangee deur die jagste man Robert. Goed dopgehou daar deur Eli Pedro. Nou, uiteindelik beskikbaar vir Bernardi. Kop neergesit en ingedryf deur Van der Westhuizen. Die hoopkant flank, maar ongelukkig die hantering wat hom in die steek laat. Slaan die bal aan in die kontaksituasie. Just one of runners. The coaching staff from Monument High School will not be too pleased with that, making it easy for this Durbanville High School to defend. The only thing you got to do when it's one of carriers is to man up. Durbanville surely looks up for this now. As momentum has swung again, Virgil, even though the Durbanville High School team playing against the wind. Brockneri, Albertus wat sy oog van die bal afhaal. En net wat julle prys, Rudy Page, tree daar die foukie in deur Albertus. Those are one of the worst mistakes, where you make a knock on as a inside back and your forwards has got to scrum again and you just got to look down to the ground because you know some of the big boys want to give their peace of mind to you, but just an unforced error at just a bad place on the field to costly error there from Albertus. Hopefully it won't hurt the team from the northern suburbs. Goeie aanvalsgeleentheid vir die Witbulle is dit Bernardi. Besluit hulle om na die regterkant se kanaal aan te val, kry die aangeweg en dan word daar tas gespeel met die bal. En dan die strafskop. Nadat Monument die bal gespeel het. Of liewer vasgehou het volgens die skeiedsregter. Just again, we haven't had any fluency in this first half. It's been a very stop-start penalty affair. No team really taking the scruff of the neck.
putting their imprint on this game. Monument High School definitely having all the territory, but not anything to show yet on the scoreboard which will hurt them. Johan Smit vat hy nie sy springer nie, maar tog het hulle die bal in beheer. Tian Kearns wat weggebars het by die bal. Brockneri. Die voorspeler sal ek graag wil hê hulle moet die voordele in hand vat. En dan die hantering wat die momentum so bietjie stuit. Voorspelers van Hoërskool Durban wil vir my te gretig om maar die bal by die ondersteunende spelers uit te kom voordat hulle die verdedigingslinie van Monument so bietjie getroef of getoets het. The Durbanville High School team definitely just need to be a little bit patient, hold their feet, even if you're playing a little bit deeper, because the wind will blow the ball onto your left shoulder, your back shoulder, and that is what currently is happening. They're struggling to catch the ball on their shoulder, but that's just because of this wind blowing from right to left across the screen. But unforced errors once again. Bernardi, so 'n bietjie in 'n druk. Word in besit betrap, goeie werk verrig deur Kearns. Dan word 'n kop ingesteek, maar aggressiewe werk deur Kearns en Key. Wen hulle daar die bal op die grond. Dis 'n Brockneri. Weer 'n strafskop maak daar by die skeieregter. Die skeieregter wat nie val vir sy toertjies nie. Nou is dit Hoërskool Durbanville wat bietjie meer direk is. Hoërskool Monument so bietjie ongedissiplineerd. Derde strafskop wat hulle afstaan. En dit natuurlik stop jou momentum, dit help dat die opponente bietjie meer selfvertroue kry. Vinnig is dit die heel agter wat die kantlyn opsoek vir Hoërskool Durbanville. Monument definitely just shooting themselves in the foot currently with their discipline. Too many penalties on the ground, and that is not allowing them to use this wind to their effect. Johan Smit weer voor in die lyn staan. Kom hier die rolmaal beweging, het lyk belovend. Het hulle daar die vorentoe momentum, maar hierdie keer is dit sywaarts. Verander hulle die rigting. As dit daar die kop van die vuurpyl wat oor die voordeellyn kom. Pedro. Goed dopgehou daar. Langs die loskram. En nou sit die voorspelers met die optel en dryf. Vorige geleentheid het hulle gedoen, die bal afgestaan, omdat die ondersteuning te stadig was, maar van die rigting en is dit Olkers wat insny in die agterlyn. En Shaw weer eens. Hierdie keer is dit Valrinho Olkers, die man wat die skade verrig het. En hy stuur vir Michael Shaw weg vir sy tweede 3. Unbelievable, must say. The feet of the outside backs of this Durbanville side, really incredible. Olkers just stepping off that left foot. Brilliant injection of pace. Bump! Oh, just love it. You can't stop it. You can't buy it at Pep stores. There's no talent available at your nearest Pick n Pay. And Olkers definitely has got amples of talent. Brilliant try. And this outside backs of Durbanville looking really dangerous. In the scrum of Boknegi can just get the ball to his backs. I think they can cause some absolute harm to this team from Krugersdorp. Ja, is die span van Hoërskool Monument wat net te stadig was om te reageer. En dis Albertus met 'n uitstekende skop. Baie goed gedoen. Tegniek was uit van hoogstaande gehalte. Just once again, swinging around to the short side. Brilliant left foot step. And over he goes. Shaw with his second try of this match. He'll definitely be happy with that meat pie. Valrinho Olkers, man wat al die harde werk gedoen het. Dis die aangee in die kontak wat hy daar die 3 moontlik gemaak het, maar dis Viljoen. Hoog gaan hy en hierdie keer uitstekend gedoen deur Loggenberg. Maar dat Monument die bal gewen het van die afskop af, dit lyk belovend. Smith sy kop plat getrek, nou wanneer die bal vinnig kom. Tempo baie stadig. Botus trek hom plat. En gesny deur Van der Westhuizen. Van der Westhuizen wat 'n hele paar aantal meters gewen het. En nou moet hy bal vinnig uitkom.
vir Bernardi, Sid Roberts, met 'n paar Durbanville manne op sy rug beskikbaar, vir Bernardi Viljoen, gee hulle die bal lig, Zander Nel wat 'n kontak gemaak het, maar nog steeds die bal besit, vir Reino van der Westhuizen, Bernardi Roberts, verloor hy die bal in die kontak, en het net gelyk asof hierdie span van Kreeusdorp so 'n bietjie uit planne uitgehardloop het Rudy Page. Just that ball, breakdown ball, and the speed of the breakdown a little bit too slow. Just allowing Durbanville to set and get off the line defensively and come at the team of Monument. Monash would definitely, I know they're a team that likes to play with pace, play an expensive brand of rugby, but currently the ball at breakdown slow, static, and just playing a bit of once of rugby. One-dimensional. If you can get some variation into their play, they should cross the try line a little bit easier and quicker than what they're currently doing. Ja, Hoërskool Monument wat so 'n bietjie sukkel om aan die gang te kom. Bernardi wat voor en nou sit Roberts opgetel, maar ongelukkig bal aangeslaan, dat hy so 'n bietjie iets wat onder druk was om maar die bal op te tel, maar nou kan jy sien dat hierdie foute wat skielik al hoe meer en meer raak in die mondering van die Hoërskool Monument. En wat 'n boodskap kan dit nie uitdra aan hierdie Hoërskool Durbanville span nie? The coaching box of Durbanville will definitely be the happier one. As we look again at the scrum, just on the ground, oh, that looks fine to me. Looks like there was a little bit of a more from the stats of the lock forwards. But I always say referee only has 2 sets of eyes. And it looked for him like a knock on, and we're going to go with that. But I like the understanding of Vincent Roberts. They're going with the wheel of the scrum. A good rugby IQ, just an unforced error. But he looks like a player that really understands the game. Really like the way he plays his rugby, Vincent Roberts. Ja, die kommunikasie vir my tussen hom en Bernardi was net nie 100% daar gewees nie, maar net te min. Brockneri wat voer vir sy span. Albertus, 'n groot druk daar van Bernardi. En 'n strafskop voordeel en strafskop uiteindelik toegeken aan Hoërskool Durbanville. So 'n paar kritiese goed vir my Rudy Page besluitneming. Op 'n sekere tydstippe van beide spanne wat hulle in die steek laat, die verkeerde opsie wat gekies word, en dan ook daar die laaste hantering wat hulle in die steek laat, en 'n paar keer was 'n belovende aanvalsbeweging wat tot 'n halt geroep was as gevolg van daardie foute wat ingekruip het. Would like to see Ivan van der Walt touch the ball a little bit. 15 of Monument, haven't seen anything of him in this first half, but play continues. Ja, is dit Pedro wat die bal in die kontak neem. Brockneri, spoed van Harry, loskram baie stadig. En hierdie keer meer direk van Durbanville, hulle doen dit goed. Albertus sluit hom die bal 'n bietjie lig te gee en Olkers hierdie keer sy oog van die bal af. Maar is dit omdat die Hoërskool Monument van 'n onkant posisie af was? En nou vra die skeieregter, verduidelik hy hom sy opsies. Skram hier, gaan ons terug daarna die eerste oortreding. Virgil just looking from the top view as a commentary box. I'm not happy with the body language of this Monument team. Score still fairly close. They just look like the shoulders are hanging a little bit. There's only a 5-point difference in this game, and they got the wind in their back. Ja, besluitneming is van kritieke belang. Iemand sal nou met leiding vat. Voor in die lyn staan, voor gespring Roan Vosloo. En hierdie Hoërskool Durbanville se rolmaal beweging kan werk, hulle het dit gewys. Stadig maar seker kom hierdie geoliede engine oor die voordeellyn. Word daar weggebars. Een van die slotte is hy beskikbaar vir Brockneri. Albertus en dan agterom reguit gemaak. Rademeier, hy het ondersteuning. Ongelukkig is dit die aangee vorentoe. Maar belovende spel hier Hoërskool Durbanville. Alla wêreld. Wow.
Brilliant rugby from Durbanville. Just looking long, playing short, excellent options. That looked flat to me. Ek dink Lawrence Rademeier as hy terug gaan kyk na die beeldmateriaal gaan hy 'n klomp goed te sê vir die meneer die skeieregter. Just love I must say, the backline of Durbanville. They look exciting, all the way from Albertus to Olkers. En Rudy, wat lyk uitstekend doen as hulle hou die verdediging aan die raai van Monument, Brockneri. Te veel tyd en spasie in die aanval van Durbanville. Dis Tylo Hess wat ingehardloop het daar sit Albertus en Olkers daar die boks bring en dan trek Olkers. Oh, Olkers, hy is definitief hierdie 4. Aan die agterlyn van Hoërskool Durbanville, dis die boksspring. En hou die verdediging aan die raai en klop die verdediging van Hoërskool Monument met 'n uitstekende 3 Rudy Page. Get the ball to Olkers, Durbanville. Get the ball in that young man's hand. A lovely goose step bouncing on the outside. Oh my goodness. As we can see here, brilliant change of direction from Albertus again. And Olkers, there we go. Just a mismatch on the forward. I see a boot bouncing there out. Olkers over the try line, Boykie. The hair bouncing. His goose steps bouncing. His talent is bouncing out here at the Makotter Fields. Yeah, everything is bouncing. Valrino Olkers, man se hardloopvaardighede uitstekend. Net wat die bal in 2 aanhou, die verdediging aan die raai van daar die buitekant se gaping. Oh, what a reminder of the likes of a Gio Aplon. The balanced running that he's got, his pace. I hope the scouts is taking note of this young man. En as dit Kyle Albertus sal altyd sukkel met hierdie wind wat 'n probleem is. Maar jy kan nie hierdie span van 'n Durbanville tyd en spasie gee nie. Albertus wat die toukies trek en Olkers, daar wys hy hakskene. Huis toe mama, sy huis toe Olkers. Wys hakskene daar vir Daniel Smith. En dit is presies wat die dokter voorgeskryf het. En skielik is dit Hoërskool Durbanville met hulle sterkte in die lug. Loop met 10 punte voor, wie sou dit kon dink? Viljoen besluit om hierdie keer diep aan te gaan. En goed beheer van die afskop af. Lyk dit of die bal losgespat het. Maar die skeieregter wat vir Durbanville sê speel aan. Brockneri met 5 minute oor in die eerste helfte. Sluit hy die bal om in die lug te sit. En nou sit Monument wat met 'n teenaanval kom in die vorm van Viljoen. Word hy plat getrek, is dit Bernardi. Gele die bal lig ingedryf en dan 'n hardkontak gemaak. Speler afgestamp, Taslim Guyan. Wat nou in spel en kom Bernardi, som hy sy opsies op. Frederik Botha wat kyk of hy oor die voordeellyn kom, hy's plat getrek. Bernardi sukkel om die bal uit te kry en word die bal losgespat. Was dit onwettig? Nou word gekommunikeer, daar was strafskop voordeel vir Hoërskool Monument. Maar stadig maar seker is dit die engine van Monas wat net nie aan die gang wil kom nie. Virgil, just again, the ball just being too slow at the breakdown. You want that ball to be quick, you want to stay on top of the team and not allowing the defense to sit. And again, they opt for the touch. The line-out hasn't functioned in this first half. It's actually cost them in this first half, not capitalizing on the penalties that they've got. Hopefully this one, they can use to full effect. Ja, Johan Smith van Durbanville, bietjie kreatief. Besluit om voor in die lyn staan te gaan. Hierdie keer uitstekende balbesit gewen. Viljoen. Sommige sy opsies op. Gewys hulle is gevaarlik as hulle die bal lig. Ja man, besit betrap. Is dit Loggenberg van Loggenberg. Word daar gestoei en gekompeteer op die grond. Gaan die spasie oop. Daarvoor van Loggenberg. Hy word plat getrek Bernardi. Is dit die regte opsie? Viljoen sien daar gaan 'n gaping op die aftrap. Na binne en Viljoen. Vir 'n oomblik vink die doellyn vir hom. Nou sit die ondersteuning wat bykom Bernardi. As ondersteuners. En oor aan die diskant.
Is dit niemand anders as Guyan, Taslim Guyan, wat gaan kuier agter die wit gekakte lyn vir die span van Monument. That is much, much better from the team from Krugersdorp. Walking over the try line, Taslim Guyan. Just look at that, just too easy after the fantastic break from Anthony Viljoen. That is a timely score there, Virgil, from the Monash team. Ja, beslis dit wat hulle nou nodig gehad het. En wat die skade verrig het, is dat die tempo, die spoed van die bal, het die span van Durban wil so 'n bietjie onkant betrap, kon nie daar die verdedigingslinie vinnig organiseer nie. En daar was hoop spasie aan die diskant. Dis 'n Taslim Guyan wat vir spot maklik oorgedraf het. Viljoen with a great strike, 2 points conversion from Anthony Viljoen. And it's game on, Virgil. Just another opportunity, look at that, that is easy. That is like a Coca-Cola and a steak and kidney pie at your nearest engine garage. Brilliant from the Monument team. Ja, heel gemaklik. Heel gemaklik is dit Guyan wat oordraf. Laat my dink aan die supermodelle op die loopplanke, Rudy Page. Albertus begin spel, is dit 'n kragmeting op hande. Monument lyk bietjie meer gedetermineerd. Direk. Dis wat vir hulle gewerk en na die openings 5 minute word die bal lig gegee en maklik om hulle oor die voordeellyn. En nou is dit die teenaanval. Baie gevaarlik en gebroke spel. Tylo was al by 'n hele paar bewegings betrokke en hierdie keer rond hy sy eie 3 af. Wat 'n individuele poging deur die jong man. En daar kan hy sien hoe baie beteken vir Tylo Briljant. There we have another Power Ranger in the scrum cap scoring for Durbanville. Tylo is bouncing on a loose ball on the ground. Just an unforced error here from Niall, and that's all has needed. That's a brilliant decision, must say, the presence of mind to put the ball on the foot, understanding that there's no one in the backfield, and a brilliant finish. The team, Jacobi Adrense, the tight head prop from the coaching staff of Durbanville High School, will be truly excited. He's probably someone that did many a times in his career. Absolute brilliant from Durbanville High School. Rudy Page, as ons nou 'n leen vir klikker toestel hier op jou gebruik, wat sal die antwoord wees? Wat 'n skop daar deur Kyle Albertus. En is die span van Hoërskool Durbanville wat hulle stempel af druk op 'n Monument en seker maak hulle eindig. Daar sien ons is die span van Monash. Ongelukkig dat die bal wat nie na hand toe kan gaan nie en Tylo hy lyk vir 'n oomblik daar soos Johan de Jong wat hy sy skouers klein maak. Brilliant, I must say. The back three of Durbanville High School has been truly impressive. The skill set, the balance running that they had. And guys, we'll be back shortly as the scores is 24-14 in the favor of Durbanville High School. This is the NMI Toyota Noordside Festival. We'll be back for the second half. NMI Toyota, your ultimate destination for all your Toyota needs. Selling, buying, in need of Toyota genuine parts, or simply servicing your Toyota. Make NMI Toyota your top choice. Our nationwide dealer network is committed in offering service excellence and customer satisfaction. Choose NMI Toyota, where excellence meets automotive passion. Proud sponsor of the North-South Rugby Tournament. Live for celebrating every try, not trying to fix what wasn't covered. Get tailored comprehensive cover with Santam. Santam. This is freedom.
Ja, welkom terug by die tweede helfte van die NMI Toyota Noordsuid toernooi hier by Paul Roos Gymnasium. Die Mark Otter speel gasheer hierdie kragmeting tussen die span van Durbanville en Hoërskool Monument. Sien ons die drie wat in die eerste helfte gedruk is oor die Pites wat ons deur hom. That's just a brilliant drawing pass here from the Monument High School as Genis powers over for the first try scored in this encounter. That was a bright start from Monument High School, but after that it was all Durbanville High School. Just simple drawing pass, but this for me was an excellent finish. Sure, two guys to beat, shrugging off the one guy, stepping off his left foot, and then just a brilliant finish. But the back three of Durbanville High School is exciting. Here we go again, Orcas breaching the line. Yes, he's got some fantastic skill set. He's truly someone that's been the standout in this first half. And he should get the ball more often, Virgil. Ja, kry die bal uit by jou kwaliteitspelers. Orcas is een van die uitstaande spelers vir Hoërskool Durbanville. Viljoen spel onderweg kry, die keer gaan hy hoog en diep. En onder hom is dit Durbanville se Adrian Fremantle. Neri, goeie balbesit geniet, is dit Olkers in daar die loskakelposisie. So die Hoërskool Durbanville span wat lus is vir hardloop. Speel met die wind agter hulle rug. Brockneri, as hy net sy kop opgelig het, het hy gesien, daar's baie spasie. Goeie hantering. Die bal onder druk. En dan vinnige hande daar. Die bal wild weggegooi, omgekeerde besit. Verbotes. Die Mona-span het gewys, hulle kan aggressief wees. Weggestuur is het Dean Hartman. In die middel van die veld. Bernardi. Guyan wat die drie drukker is. Hy word teruggedra. Die verdediger van Hoërskool Durbanville. Beskikbaar vir Bernardi. Roberts. Vind aansluiting by Smith. Smith wat die hamer probeer neerlê, maar hy word gestop. Spoed van na die loskram baie stadig. Ander hulle van die rigting en die spoed van die aangee. Amper daar gewees, maar verdediging van Hoërskool Durbanville aggressief. So Bernardi is die soveelste fase wat opgesit word. En nou sit die voorspelers wat deel uitmaak van die aksie. Is dit Hoërskool Monument wat nie die direkte roete wil volg nie, speel hulle agter die voordeellyn. En word daar weggebas deur Reino van der Westhuizen. Dis los. En Hoërskool Monument so bietjie besluitloos op die aanval. Definitely, just everything happening too slow. Players off the ball, not working hard enough to get back into play, being an option. Leaving their scrum half stranded Bernardi, which is something that would have frustrated me if I only have one option to take. But Durbanville just not starting the second half, ideally overplaying in their own half and allowing Monument to get territory immediately, which is something that probably wasn't part of the halftime discussion, Virgil. Ja, Hoërskool Durbanville sou wil begin het met die manier van hoe hulle die eerste helfte afgeëindig het. Hoë druk, hoë tempo. Smith middel van die lyn staan, Hartman goed gerank. Kyk hulle wat die losgemaal van Stapel kan stuur. Stadig maar seker kry hulle die vorentoe momentum. Sit Monas. Goeie verdediging. Bernardi aan die vlak aan gee daardeur Genis, die drie drukker. Voor hard gewerk. Die ondersteunende spelers net te stadig om by te kom. En is die span van Durbanville wat toeslaan soos 'n uitgehongerde hyena op die bal. Rudy Pites. Hulle wen 'n strafskop. Virgil is like me after Sunday church for the food that my wife has prepared. These boys have been eager beaver to get on the ball, but that has just been something that has been evident in this game, is the amount of turnovers at attacking and defensive breakdowns. And that will be a timely exit for Durbanville High School. Doesn't want to concede this early in the second half.
Smith in die middel van die lyn staan, Brockneri. Albertus die binne toe aangee na Tylo is. En jy kan nie vir Tylo is spasie gee nie, dis belovend. Brockneri som hy sy opsies op. Hard kontak gemaak daar deur Roberts en Kearns. Albertus reguit gemaak deur Rademeier, kry die aangeweg na Pedro. Olkers wat so bietjie vlak gehardloop het. En Shaw wat gaan aanpys het. Dit lyk goed vir Hoërskool Durbanville. Brockneri wat grawe. En dan die bal moet vasgehou geword het deur Liam Lambert, die plaasvervanger. Albertus die agterdeur aangee. Die wys en gaan Callum Kokemoer. As dit Albertus met die skop het gesien, daar's spasie, die spring van die bal, is dit Genis wat moet regmaak. En Genisse se stewels wat hom teleurstel daar, maar strafskop voordeel vir Hoërskool Durbanville en dit lyk belovend. Just the ability of Brockneri and Albertus, their skill of transfer has been absolutely outstanding in this game. The ability to pinpoint accurate passes with the wind, against the wind, allows this team to play attacking rugby, which I want to compliment the coaching staff of Durbanville High School. It must have been something that they work on hours and hours on the training pitch, because all of these backs can really pass the ball pretty well, and especially in tough conditions. Brockneri Albertus has been excellent so far in this game. Ja, hulle hanteringsvaardighede is baie goed. Jy kan sien daar word kliphard gewerk aan daardie faset van hulle spel. Maar Olkers, as hy net so 'n bietjie uit diepte uitgekom het, kon daar probleme gewees het. Interessant. So te sê, is opgewonde om te sien hoe Durbanville vaar met die wind agter hulle rug, maar hulle verloor daar die bal aan die lyn staan op hulle eie gooi. Botes wat reguit gemaak het en reg gemaak het. Viljoen on 'n groot druk. Moet hy wegkom. En Hoërskool Durbanville sal voel hulle het baie ver veld gewen of goed gedoen om vir Monument net daar vas te hou, vas te druk in hulle 22. Especially playing against the wind, you would rather want your scrum off to kick off the base instead of passing it back 15 meters, but there goes Durbanville again. Molly set. Kreatiewe spel. Hierdie span van Durbanville probeer kry hulle daar die rolmaalbeweging aan die gang en hulle wen die meters. Dit lyk belovend, dit lyk uitstekend. Brockneri som hy sy opsies op. Albertus die lang aangee en ingesny. Olkers 'n meter of wat weg van die doellyn af. Brockneri, daar's niemand, is Tylo is. Hy het geen ondersteuning nie. Maak hulle vir Tylo is gelyk met die grondoppervlak. Weggebas deur die heel agter. En dan die bal wat lospad. Maar Tylo is kon 'n beter besluit daar gemaak het. En 'n guldige geleentheid daarmee heen vir Durbanville. Hulle kon punte nou aangeteken het daar. Golden opportunity. I thought Olkers was straight through Virgil. Fantastic pass by Albertus again. I've been so impressed by the backline play of this Durbanville High School team. Uitstekend gedoen, Durbanville. Nou moet hulle net die bal beskerm wat hulle doen. Brockneri, nou is dit besluitneming. As jy gesien hierdie, wanneer die spelers alleen in die kontak ingaan, is daar probleme. Maar die loopie was nie effektief nie. Lambert, plaasvervanger, sterk loopie. Vinnige bal besit. Dis wat jy wil soek. Voorspelers moet hardloop na die bal toe. Daar die direktheid. Dis wat hulle nou benodig. Plaas daai druk op die verdedigingslinie van 'n Hoërskool Monument. En goeie werk verrig deur die verdediging van Monas. Maar het lyk of hulle ontkant was. Tydsberekening net so klein bietjie uit. Lyk soos de Roberts. Ja, waar daar die geel kaart kry, vinnig uit die linie uit. Dis 'n probleem. Virgil, Mr. Ref, finally had enough with all of these penalties. Ja, skies, jammer, dit was nie Roberts nie. Roberts die kaptein van Monas. En dis nommer 14, Viandre van Loggenberg wat die skuldige is daar.
just the way Durbanville High School uses the field, the space on the field. They are brilliant coaching side. The way they use their line out to take the wind out of it with quite, it's really smart rugby from them, opting for another short man line out. Ja, en dan die aksie wat nie te vinnig is vir die reaksie van Monument. So Bernardi probeer het om die bal te wen, was 'n strafskop voordeel vir Hoërskool Durbanville. Geen voordeel. En Bernardi kan dalk in die moeilikheid wees. As dit die skeieregter beslis dat dit 'n professionele fout is. Hy probeer om die bal te onderskep. Ja, skeieregter sê dat wel, hy probeer. I highly doubt, Virgil, the referee would give 2 yellow cards within a minute. If he got that, he would have been gone. En die vraag moet dan gevra word, was hy in 'n posisie, sou hy in 'n posisie wees om die bal te kon vang? I would probably just say yes because he had his palms up. That's the only thing that I would have said that would maybe give him the benefit of the doubt, that he tried to tap the ball up in the air and not slap it down. So I think that decision making from him there definitely saved him from a yellow card and having Monash down to 13 men. Ja, die plasing van hierdie skram. Is dit Rademeier. Die loskakelposisie probeer hulle vir Olkers in spel bring, maar net die hantering wat vir Olkers daar in die steek laat. Guyana. Probeer hy vir Durbanville flous met daardie foppan gee. Bernardi wat moet gaan grawe. Belovende beweging wat skipbreek gelei het vir Durbanville en dan die bal weer afgeneem. Was 'n genoegsame voordeel gespeel? Nee. Juan Smith het gedink het is 'n vroeg Kersfees vir hom. Maar die skeieregter wat hulle teruggeroep vir daardie hanteringsfout van Durbanville. Just again, another knock-on from both teams. Handling errors has been aplenty today. Something that no coaching staff would be happy about. So, Ja, Rudy het melding gemaak van hoe goed Durbanville afgerig is. Hulle is voorbereid vir hierdie weerstoestande. Met 'n hele paar wat sê die Engelsman tools in hulle sakke. Bernardi. Viljoen laat hulle die bal spring. Iemand sal moet regheid maak vir Monash en dan die wille aangee is dit Shaw daar om toe te slaan op daardie fout. Durbanville uitstekend gedoen by daardie loskram. Maak hulle die spoed van daardie bal net so 'n bietjie stadig. Sit Bernardi wat grawe agter die voordeellyn kry. Monash nou bal besit. En hulle moet geweldig hard werk om oor die voordeellyn te kom en 'n massiewe duikslag uitgeoefen daar op Dexter Chiangwa. Was dit wettig? Ja, strafskop voordeel onkant. this ball bouncing around Virgil currently like Legos at my house. Just so many knock-ons, unfortunately. And the ball still just being way too slow for this Monash team. They definitely need to be desperate in getting that ball out quicker at breakdown time, especially now being uphill against this wind, playing in the wrong half of the field anyway. Ja, het lyk so wel 'n bietjie sonder selfvertroue speel. Daniel Smith goed gedoen hierdie keer. Hy agterlyn van die lyn staan. En de Roberts moet 'n paar keer getas het, verloor hy die bal in die kontak. En dit het nou al 'n paar keer gebeur. Speler wat die bal van sy voete af speel. Dis maar voor die strafskoppe. Interessant. Durbanville met die wind agter hulle rug, pale toe. Is dit die opsie, ja? I like this option, I really do. The fact that the game, the second half has been so scrappy. Just making sure that you keep on ticking that scoreboard. You're staying ahead, you're creeping ahead even further. They're playing in the right half of the field. They're playing smart rugby, they're playing inventive rugby. Just unfortunately for Durbanville, or not unfortunately, but fortunately, sometimes there's been handling errors that they could have been ahead by so much. Should be an easy 3 points here.
Dit is maklik. Kurt Coleman, die skopafrigter van Hoërskool Durbanville. En ek sien die kwaliteit van die skoptegniek van Albertus, baie selfvertroue. Viljoen, weer eens gaan hy hoog en lank. Hierdie keer goed gedoen. Tian Kearns, een van die staatmakers van hierdie Durbanville span, Olkers. Skop die bal veld af. Spring van die bal gevaarlik. Van der Walt. Aan die linkerkantste kanaal val hulle aan. Is dit 'n genis wat sy kop plat trek. Goed gedoen deur Durbanville om druk te plaas op die loskram. Bernardi. Siangwa. Kom hy oor die voordeellyn. En die ondersteunende spelers wat hom in die steek laat. En weer eens is dit in die flanke en die losvoorspelers wat toesak op die bal. Lyk soos Johan Smith wat hierdie keer die bal gewen het. En dis 'n teken van 'n baie goed afgerigte span. Just once again, Monash playing just way too tight to the breakdown with bunch of runners, and that allows Durbanville to have the ability to be first in at the breakdown. They need to get width in their attack. They need to play the ball wider, stretch the defense of Durbanville High School. They're allowing Durbanville just to sit and make the hit and then be in on the ball. Johan Smith voor in die lyn staan. Kearns as die teiken. Albertus die vlak aangee. Na Swarts toe. En vinnig vir Brockneri verander van rigting, maar Albertus hierdie keer laat sy aan hom in die steek. Ek dink hy was in twee gedagtes gewees. Die skepskop was aan, maar ook die spasie aan die regterkant was aan gewees. Ongelukkig slaan hy die bal aan en haal hy sy voet net so klein bietjie van die pedaal af. Hulle Monash is so bietjie onder druk. Just a pass there from Geyser. The replacement scrum half just being a little bit too low there for Albertus. But I love the way we've changed direction of his attacking play. Using every little bit of meters that is left on that short side. And that's the skill of an intelligent rugby player. Bernardi wat rigting verander. Ingesny, maar sit genis wat hom nie kon hanteer nie. En as dit Albertus binne bokspring. Dan gee hy 'n bietjie wild weggegooi, maar het goed gedoen om hom onder beheer te bring. Dis Ethan Swarts wat reguit maak. Goed gedoen om my kontak te vermy. Dis dit Geyser. Olkers wat reguit maak. Daar kan jy die gewigsverskil sien wat hulle vir Olkers op die grond sleep. Roan Vosloo. Geyser. Albertus en dan onder druk is dit Tylo is. Hierdie man is kookwater, hy's vlamskerp. Uiteindelik gaan hy grond toe en is dit die ondersteuning van Durbanville wat net betyds bykom. Die spelers Ethan Swarts wat sy oog van die bal afhaal en die bal aanslaan, dinge wat net so bietjie slordig is. Very sloppy, Virgil, to say the least. But yes, let's talk about that feed, Virgil. Yeah, stepping that man in a phone booth. Daar is kookwater. Jy kan 'n eier gaar maak. So warm as daai man se sy stap en voetwerk. Albertus wat die naaste kantlyn opsoek. Sukses met daardie lynskop. En die groot vraag is, Durbanville, julle het balbesit geniet. Hulle het die gebiedsvoordeel, kan hulle die lynstaan besit gebruik as 'n platform na die gevaarmanne weg te stuur om moontlike punte te kan aanteken. Manne soos Olkers, Tylo Hess aan die blitsige vleuel. Michael Shaw wat al klaar 2 gedruk het, uitstekend gedoen om die lynstaan te wen. En dan Bernardi. Goeie bewustheid van hom om daar die spasie aan te val en hy wen die bal. As dit Monument wat Veerveld gewen het. Probeer Durbanville die kwaliteit van haar die bal besit.
Roberts goed gedoen om die bal te wen en vorentoe momentum te kry. En Monument weer eens so bietjie besluitloos op die aanval. Bernardi besluit om hierdie keer met die skop te gaan, maar Olkers is onder hom. Die man se voetwerk is giftig. Tylo Hess, die samespel is goed. Spasie gesien aan die oorkant met die wind agter hom. Suksesvolle lynskop. En hulle verplaas die druk net weer op 'n Hoërskool Monument. I've been really impressed by Olkers. Just his understanding of space in this game has been excellent. Just making sure that they play in the right half of the field. Making sure that Monash need to work extremely hard to get any points into this game, as we're still sitting at 24-14 in the favor of Durbanville. But Olkers and Hess currently running the show at the back, Virgil. Ja, inderdaad. En aan die lyn staan probleme. Vir Hoërskool Monument is dit Lambert wat wegkom. Oh, dis 'n pragtloop hier deur die plaasvervanger Stut. Liam Lambert vir 'n oomblik gedink. Die doellyn vink vir hom, maar dis Ethan Swarts. Vind 'n aansluiting by Tian Kuns, een van die gevaarmanne vir Durbanville. Geyser en dan die laaste aangee as vorentoe. Ongelukkig vir Durbanville. Daar die hantering wat hulle momentum stop en 'n moontlike 5 punte kos. Maar wat 'n loop hier daar deur Liam Lambert. Man van die diesel engine moet opstaan. I think he's definitely phoning some people after this game. But just, yeah, I still believe this is the right option. Just losing the ball in contact. You don't want to be one-dimensional. Even if you go into the 22, you still want to back your skill set, and the ability to pass for every forward needs to be up there. So I'm not going to criticize the decision-making. It's just a handling error. But I've been impressed by Durbanville High School. Dit is nie die manier van hoe die speler met sy skouers gehardloop het weg van die bal af. En dis wat dit gemaak het dat hy die bal misvang. Maar hier kom Bernardi, Viljoen, dis Hoërskool Monument wat diep uit hulle 22 uit hardloop, gee hulle die bal lig, is dit Genis daar aan die oorkant wat vry is. Ivan van der Walt met 'n sterk loopie. Bernardi Monument wat alle staal en klas nou wil wys en weer eens. Is dit nie die hoek waar die speler mee hardloop en hy vang haar die bal mis. Vir die soveelste keer is dit die hantering wat vir Monash in die steek laat. Just been so many handling errors in this game. And I must say, I don't want to give the conditions fault because it's perfect. Generally, the wind takes the sweat off the ball as well. That makes it better to handle and pass. But maybe it's just that first day nerves. Everybody wants to impress the coaches. Everybody wants to impress the scouts and the agents. That is all out here at the Makotter, at the NMI Toyota Noord-Suid Rugby Festival. But we have seen, unfortunately, a lot of knock-ons in this match, the fourth match of the first day. Ja, ons moet ook in gedagte neem die element van selfvertroue. So selfvertroue laag is, gaan dit wys in jou spel. En dit wil vir my voorkom asof hierdie span van Monash net so bietjie sukkel met hulle selfvertroue. Normaalweg een van die kragspanne in Suid-Afrikaanse skole rugby, hulle sukkel vandag. Ek dink Hoërskool Durbanville sal hulle selfs kan geskiedenis maak. Ons is nie die gunsteling vandag nie, maar ons kan hierdie groot naam in skole rugby kan ons 'n les opsê vandag. Ons loop voor met 10 punte. Ons het meer baie tyd oor in hierdie tweede helfte nie. En dis waar die wedstrydbestuur nou so belangrik gaan wees van 'n Hoërskool Durbanville se kant af. Interesting here is the setup, Virgil. We see Kukumur at the first sets of hands. So something is coming, some creative play from them. Kukumur is groot, figuur. Sit hulle die bal op die voet in die lug en reg gemaak deur Van der Walt. Vat hy die bal in die kontak in Bernardi. Viljoen uit 'n stil tweede helfte gehad, Guyana. En nou lyk dit goed. Dit lyk uitstekend vir Monash, maar weer eens verloor die bal in die kontak en Shaw. Hy is een van die gevaarmanne vir Durbanville. Reg gemaak deur Geyser.
Plaasvervangende skrimskakel, Olkers. Som hy sy opsies op. Bring hulle die groot man aan Kearns. Hier begin hulle weer. Die skoppie deurgesit deur Kyle Albertus. Niemand wat dit jaag nie. Maklik vir Van der Walt om aan die bal te beheer en hier kom hulle met 'n teenaanval genus. Hy's groot, hy's sterk. Kry hom om die enkels beet en uiteindelik grond toe Bernardi. Die man het gebal 'n jaar met balbesit. Hierdie keer is die ondersteuning by vir Monument. Bring hulle die groot manne nou aan Tiaan Benneke. En goeie kontinuïteit, is dit Viljoen wat werk, die spring van die bal van daar die grondskoppie. Is daar niemand om op te volg, die Olkers. Hy was orals. En Viljoen, Anthony Viljoen, sy vaardighede is topklas. Jy sien die spasies, daar sit die grondskoppie deur, die spring van die bal in sy guns. Ongelukkig net die ondersteuning wat net nie daar was nie. Anders kon het uitgeloop het op 'n 3 vir die span van 'n Monument. Anthony Viljoen has definitely had some fantastic touches and moments throughout this game. He set up the second try from Monument where they walked over. And yet again, the understanding that everybody's in the front line defensively for Durbanville, there must be space. Space is generally either between the first defender, outside of the third defender, or the space you'll find on the outside of 13 in the 15 meters. So we find that space in the back, which is awesome. What they call the Bob theory, blind, outside or behind, which I really like. But I'm going to give a lot of credit, Virgil, to Bernardi. I thought the scrum half from Monument has done an excellent job in tough circumstances, not always having options. Yeah. And that is not always nice for a scrum half, but his passing has been crisp. His fitness looks excellent, and he's kept his team in the hunt. They're only behind by 10 points. Ja, ek moet saamstem, saamstem Rudy Pates. Bernardi het sy span in die wedstryd gehou. Die lynstaan wat nie beheer word nie en Pedro, die man was vol hardloop heel wedstryd. Die loskopstit van Durbanville, maar hierdie keer is dit sy ondersteunende spelers wat net te stadig is om by te kom. Bernardi is dit nou sy lof besing. Groot kontak gemaak daar deur Ethan Swarts. Kan eintlik hoor hoe skree die skare. Selfs Rudy Pates op toe hulle kontak gemaak het, maar dis belovend vir Guyana. Hy het ondersteuning en dis kan nou word gejaag. En hy gaan nie gestop word nie, Evan van der Walt. Hy het al heel wedstryd gedreig. Hierdie keer is dit sukses, maar die goeie werk verrig deur Taslim Guyana. Hy's 'n groot balkie senter hierdie man Guyana. En die harde werk verrig en hy stuur vir Evan van der Walt weg. En hy gaan kuier onder die pale vir Hoërskool Monument. The chip and chase giving reward again. Van der Walt over for a brilliant Monas try. And as we see the 2-point conversion there from Viljoen. But this is game on. Here at the north side. But just again, excellent space identification. The skill set to run full tilt, gather the ball. And then the drawing pass. Now he's got the speed to go away. Van der Walt has been a thorn in the second half. I said in the first time, I haven't mentioned his name. In the second half, he's been more prominent. Maar die man wat hy beweging begin het, niemand anders as die skrimskakel Bernardi nie. Hy het die tempo gelig. En dit het gemaak dat Durbanville se verdedigingslinie so 'n bietjie onkant betrap was. Maar goed gedoen deur die buitesenter. Taslim Guyana, bondige buitesenter. Albertus wat spel weer begin. Nou lyk dit of daar so 'n bietjie dringendheid is aan die kant van Monument. By die agterdeur uit Viljoen Guyana. En nou sit Monas wat die bal die werk laat doen. Kom hulle oor die voordeellyn en genus. Hierdie keer is dit hy die skuldige daar aan die oorkant wat die bal aanslaan. Promising attack once again, just the handling error costing Monas. Oh, who wants to be a rugby coach? That is a job that I definitely don't want. Brilliant play, gathering the ball from the kickoff, finding the space in that 15-meter channel. But then Genus, unfortunately, can't hold on to the ball. Just what game in the balance here. About 6 minutes to go still. Interesting rugby here, the Makotter. Schoolboy rugby at his best.
ja, hierdie wedstryd kan nog enige kant toe swaai. Monument het gewys wat hulle kan doen met daardie balverspreiding. Hulle wys, hulle kan oor die voordeellyn kom. Hulle kan die verdediging van Durbanville onder druk plaas. Just a fantastic little square ball out the back for Leon. Then just got to straighten up, maybe holding on to the ball here. Oh, it's just really unforced. All of the attackers in the same line, maybe just holding their feet a little bit, creating that natural depth. Ja, Geyser, kan hy dit by die tempo hou wat Brockneri gehad het. Skeieregter wat nie tevrede is nie. Tydsberekening van daardie skram nie 100% nie. Deur die 180 grade geswaai. Also just a reminder, there will be the NMI Toyota man of the match. And a few boys have put up their hand, Virgil. Ja, 'n paar manne, Rudy Pates, is haar naam wat opkom by jou. I think the name that definitely pops up to me is that there's about two guys. As we see a quick tap here from Durbanville High School. Oh! Kom uit die pad uit, Boeta. You don't have a ticket for this, boss. Aggressief daar die skrimskakel. Geyser, nou is die balbesit baie stadig. Johan Smit, hy het gaan kop indruk daar. En nou is dit Geyser wat kyk of hy 'n bietjie vinnige balbesit kan kry vir Durbanville. Hy moet die balbesit nou speel in die regte areas van die veld. Frustreer die verdediging van 'n Hoërskool Monument. Laat hulle die foute maak en die reëls oortree. Goed gedoen. Ongelukkig lyk dit of hy die bal aangeslaan het. Skeieregter wat hulle terugroep na daardie hantering. Wat 'n aggressiewe afstamp daar deur die plaasvervanger skrimskakel Geyser. Just to go back to our topic of discussing the NMI Toyota man of the match. For me, it's probably between two guys. Olkers, the 15 of Durbanville High School, has been impressive today. Taslim Guyan also had glimpses in this game of brilliance. But my NMI Toyota man of the match probably goes to the Durbanville High School fullback, Mr. Olkers, who's been brilliant in this match. Geyser, Pedro, heel wedstrijd lus vir hardloop en aantrek Pedro. Uitstekend gedoen. Vinnige balbesit. En nou Hoërskool Durbanville kan hierdie een verseel. Dien hulle akkuraat is met hulle aanvalswerk. Hard vorentoe gebeur. Gekompeteer op die grond. En dit lyk of hulle die bal gewen het, maar onwettig sê die skeieregter. Beslis wat hulle nou wil gehad het nie. Durbanville kan nou besluit om pale toe te skop om nog 3 punte by te voeg. Wat hulle inderdaad ook gaan doen. En is 'n nommerspeletjie nou. This is probably where the instinct of mine, Virgil, I would have either gone for the scrum, try and stay in the 22 area, allow them to, if they need to win and score a try, go 80 meters. But they've opted for the penalty. Ja, hulle vertrou hulle sisteme en hulle proses. Ek dink dis belangrik. Die spelers daar die selfvertroue het. Natuurlik met daardie 3 punte beteken dit dat 'n Monument 2 keer sal moet punte aanteken. Ja, Bertus maak seker voeg die 3 punte by. Ons het 'n wedstryd op hande as 2 minute speeltyd oor. Belangrik nou vaardighede. Nou sien ons wil wat die bal in die kontak invat. Monument wat kompeteer op die grond. Speel die bal van die voet af en dis waarvoor die strafskop is. Anthony Viljoen gaan hoog. Ethan Swarts onder hom, een van die uitstaande voorspelers vir Hoërskool Durbanville. Nou gaan hulle hom so stadig as moontlik maak. Geyser vind vir Albertus. Sit hom op die geleerde skopvoet.
Viljoen wat vir hom inwag is 'n geleentheid. Vat hy sy tyd, som hy die opsies op. Genis aan die oorkant. Hierdie keer maak hy reg. Moeilike kalant om plat te trek, hierdie Genisman. Bernardi. Hy het goed gedoen die heel wedstryd. Direk is die antwoord. Kom hulle oor die voordeellyn van die Westhuizen. En Viljoen wat sy opsies opsom. Sluit hulle om kontak te vat, maar hierdie span van Durbanville is gekookwater op die grond. Die soveelste bal wat hulle wen. En die soveelste keer is dit Mona se momentum wat gestuit word. What a turnover there from the school, from Durbanville High School. Oh, that is an interesting call there, Virgil. Interessant. Penalty opting for the scrum, but just that isolated carrier once again, and the support players in too late. It's been a case throughout the game for Monas. Het lyk soos Johan Smit. Ja, Jaker wat daar die bal wen, uitstekend gedoen. Goed gebalanceerd. Hy trim nie sommer maklik van sy bene af nie. Die plan hier is om die tyd op te eet met die skram. En dan die skram te wen en dan die bal onmiddellik uit te skop. Geyser. Bietjie senuwees wat knag, maar Bertus wat seker maak. En is 'n Hoërskool Durbanville wat geskiedenis maak. Hulle klop vir 'n Hoërskool Monument. In 'n geskiedkundige wedstryd hier by die NMI Toyota Noordsuid toernooi op die Mark Otter en welverdiend. Durbanville Hoërskool speel klaar met Monument 27-21. Wat 'n wedstryd deur die Page. Brilliant game. The NMI Toyota man of the match for the 4th game on this first day is Valrinho Olkers, number 15 for Durbanville High School. He was excellent. His attacking play, the ability to beat players on the outside one-on-one. Fantastic young player. And that was my NMI Toyota man of the match. Brilliant game of rugby out here at the Makotter Paul Roos in Stellenbosch as Durbanville High School takes this game 27-21, and it is all she wrote from us as we go downstairs for the man of the match presentation. Brilliant rugby. Just really impressive today's game. Very well coached team from Durbanville High School. And Monas going down by 27 points to 21. Virgil, impressive. Ja, baie beïndruk deur hierdie Durbanville span. Hulle het die basiese dinge goed gedoen. Die oomblik en die moment wat hulle onder druk was, hulle die kapasiteit gehad om die druk te verwerk en dan daardie natuurlike vaardigheid wat deurgekom het, die hardloopvaardigheid, die balhantering was topklas en dan die regte besluit op die regte oomblik te maak. En dit wys vir jou, dit is 'n span wat baie goed afgerig was. Apps. Met 'n halskrapse oorwinning van 30 punte teenoor 21 het Durbanville vandag geseëvier teen die Hoërskool Monument. 'n Baie goeie oorwinning vir die Hoërskool Durbanville. Saam met my die NMI Toyota speler van die wedstryd Valrinho Olkers. Valrinho, wat het jy vandag reggemaak? Ek is net al wat ek kan sê as ek is bly vir my span. En ons doen dit as 'n span. Ek waardeer my span. En baie dankie aan die Heer van bo. Ja, pragtige wedstryd Valrinho. Maandag kom julle teen EG Jansen op die veld. Wat gaan julle verander? Wat gaan jy verander spesifiek aan jou wedstryd of gaan jy min of meer dieselfde wedstryd pyl speel? Ons gaan ons beste probeer om vir EG ook dieselfde te gee wat ons vir Monas gegee het en ons sal die volgende game aanvat. Also weer eens van my baie geluk Valrinho met jou speler van die wedstryd NMI Toyota speler van die wedstryd toekenning. Bly ingeskakel. Volgende is HTS Drosdui teen Hoërskool, Hoër Afrikaanse Seunskool van Pretoria.